Alright, yes, bihe byiza nshuti bakunzi bibigano bitambuka no kuri Sport Galaxy Rwanda. Turabasuje, twizera ko mumeze neza cyane. Tubaye ikaze mu makuru y'imikino nk'ibisanzwe akomeje kugenda avugwa hirya no hino, tugenda tubakusanyiriza no kuri Sport Galaxy Rwanda kwa ngo tuyabahe neza, mukomeze kugenda mumenya uko ibintu byifashe kandi tunabasesengurira ama equipe yanyu. Ubwo rero mbahaye ikaze mu makuru y'imikino akomeje kuvugwa hano mu Rwanda. Nk'ibisanzwe murabizi ko mu Rwanda tuganira ku ikipe ya APR Football Club. Abakunzi bayo mwigire hino kabisa, ifite amakuru ashushe kabisa. Ubwo rero mwegere hino kugira ngo tugende tuganira tumenye ibyari byo wagwan, ibintu bimeze gute muri rusange. Turi ku munsi wo kuwa mbere tariki 2 z'ukwezi kwa 12. Twizere ko weekend yanyu yagenze neza cyane. Abo bitagenze neza bihangane ko nizere ko abakunzi b'ikipe ya APR Football Club your weekend was very lit. Weekend yanyu nizere ko yari ryoshye meze neza cyane, kubera ko mwari mufitanye umukino ukomeye cyane n'ikipe ya AS do Kigali. Abantu benshi bari bateze bavuga bati nono nimba ari abagabo nimba bakomeye ngaho nibadutsindira ikipe ya AS do Kigali, nayo ewana yavuze ati tugomba kwihagararo tukabatsinda. Ariko mwayeretse ko mutari kuri on the same level kabisa, mutari ku rwego rumwe. Igitego kimwe ku busa cya Nigena Clement kuri passe ya Ruboneka Jean Bosco cyari gihagije kwa ngo uyu musore Nigena Clement asimbuka kubita umutwe wa hatari, igitego cinjire mu izamu rwose. Ngayo nguko rero nibyo tugiye kwa tuganiraho, turebera hamwe dusesengura umukino muri rusange. Umutoza yakoresheje rihe banga, ese noneho arimo aritegura gute? Police ni umusibejo ni kubera ko umukino ku munsi wo kuwa gatatu tariki 4, ni kwango rero ni ku munsi wo kuwa gatatu. Bimeze gute uwo barawitegura gute Darikonovic? Byose andi makuru meza nyuma yo kabasore batsinze uyu mukino wa AS do Kigali, hari icyo babwiwe n'ubuyobozi bw'ikipe APR Football Club. Ibyo ni ibiki byose murabyumvira hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda. Mbere yuko dutangira sasa, kanda subscribe, checking urebe ko wakanze subscribe. Alright, nusanga wakoze subscribe it's okay, turagushimiye cyane tubivanye ku mutima. Nusanga utarakoze subscribe nawe nico gihe udufashe udiyo support, ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye. Ukore subscribe hanyuma nawe winjire mu muryango mugari w'umuyoboro mugari wa YouTube channel Sport Galaxy Rwanda, tukugeza amakuru y'ikipe yawe ya APR Football Club, n'andi makuru abakomeje kugenda avugwa hirya no hino muri Afrika, ku mugabane w'i Burayi, no mu Rwanda. Yo tugenda duca muri ko cyane ikipe ya APR Football Club tuyiha umwanya. Ese wari waracikanwe? Now this is your time, ukanda subscribe utwiyungeho. So ubwo rero nizere ko mumeze neza cyane, mbaha ikaze twinjire neza, twinjiranemo mu ikipe ya APR Football Club. Tugiye kwanza ariko mu gusesengura equipe n'uburyo umutoza yapanze, umutoza Darikonovic buryo yapanze ikipe. Wanaga ko harimo impinduka kandi zigaragara. Akomeje kugenda yikora utuntu twe gake ariko nyine niwamenya ngo biri kumuhira, ariko bikamuhira bigoranye. None niwamenya ngo 11 be bahoraho agenderaho n'abangaba bamuherekeza, wenda akagira n'abandi basimbura, ariko umuntu azi ngo 11 be nabahe. Ngubu ku mukino wejo mwanyango ngira ngo mwabonye ko yari yakoresheje abakaseri babiri, ariko umwe akagira uko amuhengeka kuri nimero 8. Yari afite mu izamu Pavel Nzira, afite kabiri Byiringiro Gilbert, Darikonovic kandi akoresha kapiteni w'umugabo Claude kuri gatatu nk'ibisanzwe, akagira y'umuswani ndetse na Nigena Clement mu mutima w'ubwugarizi. Bari bahagaze bameze neza cyane. Imbere yabo gato sasa yakoresheje abakaseri babiri, afite witwa Engineer Tadeo Ruwanga, akagira amugira neza Froduwari, ariko Froduwari agasa nkaho akina none yazamuka ajya ku 8, ni nkaho n'undi yari yamuteretse kuri nimero 8. Nimero 10 asimbura Muhammadu Lamine Ba, amusimbuza avanamo, yari yavanyemo Lamine Ba amusimbuza witwa Nibizi Ramadan. Uruhande rumwe Dushimirimana Olivier Muzungu, urundi ruhande
Mugisha Gilbert batakisha Mamadusi. Ngira ngo urumva impinduka zari zabayo nuko Ramfte yatagikandagiyemo, Mamadou Lamine Ba ntiyagikandagiramo, ndetse na Ruboneka Jean Bosco bajemo basimbuye. Ngira ngo navuga ko wenda arimo arashaka kugenda introduce abakinyi gake kugira ngo bose nyina making sure ko babonye umwanya, ko ugiye kureba wabona ko muri list mu bakinyi 11 be kuri buri mukino agenda panga aba yahinduye cyane, abagenda aba yagiye akora impinduka. Ubwo rero no guteza tukareba ese azagera hagere 11 be. Hanyuma sasa abakunzi ba APR Football Club, intsinzi mwayakiriye gute? Agiye mbona ngo nabirenze ngo nabwibya twabyishimira really kweri ntabwo mwabyishimiye gutsinda ikipe ya AS Kigali bari imbere iri ku mwanya wa 2 n'amanota 20 mugahitsina, kandi ni ikipe ihagaze neza muri iyi minsi, ni imwe mu makipe ahagaze neza. Ubwo rero nabonye mutabyishimiye ngo musigaye mutsinda ikipe ya APR, itsinda byabanje kugorana, agatego kamwe you are not ntabwo mukishimiye. Hanyuma abenshi nagiye mubona muvuga muti mutegereje kuri Polisi na Rayon ati nituzitsinda noneho muzamutubaze muti murishimye. Ariko njye nkeka ko buri win, every successful win, njye numvaga mwaka yishimiye mu buryo bukomeye cyane. Ariko ubwo rero mutubwire muri comment mwishimiye gute intsinzi. Nigena Clement rwose niwe waje kuba abafasha kubavana mu menyo y'abasetsi. Nimba rero ngira ngo tumutera icyotezo Nigena Clement kame muri comment andikamo ngo Nigena Clement nimba ku munsi w'ejo yaratumye imbeho wari ufite ikira ugashyuha ubushyuhe bukiyongera mu mubiri kubera igitego cya Nigena Clement. Ikinjiyemo bigoye mwategereje ariko kiza kwinjamo nyine kuri pass ya Ruboneka Jean Bosco yaje kuba arekura neza Nigena Clement. Uzi ko mu kirere he is an aerial hunter, mu kirere n'umuhizi wo mu kirere. Abakubise wo mutwe rero we yasumbye abadefenseur b'ikipe ya AS do Kigali, aza kuba akirambikamo Hakizimana Adolphe, umuzamu wa AS do Kigali, ntiyamenye uko byagenze. So ubwo rero mugiye muri ko tubwira muri comment, reka mbabwire ko ubwo no kwanga ikipe ya APR Football Club uyu munsi barakora imyitozo. Murabizi ko ibyifu aya mabaruwa yandikiye Rwanda Premier League na Ferwafa byanze, ngira ngo mwamaze no kubona ko yanasoye afishi iriho imikino yitegereje muri uku kwezi kwa 12. Uwo mukino wa Police banditseho ko ari bo bazakurikizaho, uze ngo barimo barawitegura cyane ku bubi no ku bwiza. Uyu munsi bari bukora imyitozo no kuwa 2, hanyuma kuwa 3 n'urugamba Police APR Football Club. Ariko ikipe ya APR niyo izaba yakiriye nyine Police. Yo muyiteguye gute uyu mukino wa APR na Police? Muyiteguye gute? Murifuza iki muri rusange? Mutoza akoresha ibishoboka byose kugira ngo uyu mukino nawazawutsinde. Biraza ko bimusunikira noneho kuri derby sasa kuwa 6 tuzarebe derby iryoshye muri Stade Amahoro, nyuma y'igihe kirekire tutayibamo tugiye kuyigarukamo Champions, kuko niwo mukino wa 2 uzabubereye muri Stade Amahoro wa Champion. Umukino wa 2 wa Champion uzabubereye muri Stade Amahoro, nyuma yuko ni ikipe ya Rayon Sport yaje kubikiniramo na Gasogi United. So mu ikipe ya APR rero nyuma yuko batsinze abakinyi nk'ibisanzwe bashimiwe uduprime muri APR yo murabizi ko ari ibisanzwe, baba bameze neza cyane. Rero abakinyi baje kuba bashimirwa babati basore n'ibyo ngibyo turi kumeza tubashakaho, mukomeze mwitware gutyo. Pavel Nzira akomeje gukora clean sheet. Byabaye maze ko nyine ya igitego kimwe ku busa, izisanga n'imikino hafi 7 atarinjizwamo igitego. Uretse uriya mukino w'icyasha wabayeho
kubera amakosa bw'abamanager bwa team manager agakinisha abakinnyi barenze batandatu bikabyara maga, ariko ubundi Pavel Nzira ubu ngubu rwose he is the king of clean sheet, kuko na wundi muzamu ufite clean sheet nyinshi nk'iza Pavel Nzira. So ubwo rero ikipe ya APR Football Club irasubukura imyitozo, urumva bakora cyane kwa ngo barebe ko bakitegura ikipe ya Polisi, nayo ntabwo yoroshye, nubwo muri iyi minsi Polisi bitari kugenda neza, ariko ishobora kuza ikaguhagama rwose. Ko murabyibuka ubwo baheruka gukina ikipe ya APR yatsinzwe na Polisi hari ku mukino wa Super Coupe, murabyibuka ko ari Polisi yacyegukanye igikombe gifungura irushanwa nyine kibanziriza shampiyona mbere yuko itangira. Super Coupe rero Polisi niyo yaje kuba iyegukana. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo iki ngirimo iratsindwa ngo iminsi iri kunganya cyane ngo APR irayitsinda byoroshye. Oya, Polisi ifite abakinnyi bakomeye, zaza Mashami mu amateka zaza yakaniye, ndamuzi Mashami turaziranye. Ubwo rero niyo mpamvu rero ikipe ya APR isabwa kwitegura uko byagenda kose, kwitegura ariko kugira ngo kuri wa gatatu izahacana umucyo, hanyuma kwa gatandatu Hwata Dabi bizaba bishyushye bimeze neza cyane kweri. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Team news nuko nyine abasore bose bameze neza. Ku munsi w'ejo mwabonye ko baruboneka basimbuye, nta kindi kibazo, nuko umutoza yari yabipanze kandi babonye ko byaje no kumuhira, ariko nyine ntagire kuri derby ewa n'abafite ekipe irimo Pavel Nzira, harimo Byiringiro Gilbert, Nigena Clement, Ariyo Muswane, ndetse na kapiteni nyine birumvikana Claude, Tadeo Ruwanga, Ramfte na Raminiba, hanyuma Niyibizi Ramadan. Ariko nanone Niyibizi Ramadan yakibanzamo muri iyi minsi. Ramadan ari kwitwara neza, na Mureka akakibanzamo, ubwo Ramfte akaza gusimbura, ariko Ramadan akaba ari kumwe na Muhammadu Raminiba. Uruhande rumwe mu mpande batatu b'imbere, uruhande rumwe rucaho Ruboneka Jean Bosco, urundi rucaho Mugisha Gilbert, hataka Mamadusi. Ibaze Mamadusi kuri derby akabona igitego, ntako byaba bisa kweri, kandi nawe yabyishimira mu buryo bushoboka cyane. Ubwo rero umutoza iyo ekipe ku mukino wa derby azafasha abakunzi b'ikipe ya APR, aba ariko azabapangira ekipe. Hanyuma ubwo byinshi bijyanye n'uyu mukino tuzakomeza kugenda tubigarukaho neza gake tunarebera hamwe. Ubwo nimugoroba imyitozo niba turagerageza kuza kuhababera kabisa, turebe imyitozo yagenze gute, abakinnyi bari muri forume bihagaze gute, umutoza aratangaza iki, ibintu nk'ibyo ngibi. Ku munsi w'ejo avuze ko yishimiye umukino, kandi ngo yari yiteze ko ibyo abasore bamuhaye n'ubundi ari byo bari buze kumuha Darikonovic. Ku kijyanye n'ibitego bike bitari kuboneka, bati icya mbere ni amanota 3, atariko ndabizi ko n'igihe cy'ibitego kizagera aho kize, atariko icya mbere buryo umuntu aba akeneye n'ayo manota 3, kandi ko kurebye nibyo iby'ibitego bizaza nyuma, pfa kuba amanota 3. Ubundi APR niramuka iryamye ku mwanya wa mbere, ibyo by'ibitego muri kuyiryoza ndabizi ko izabitsinda kandi ikabimariramo. Iramutse wifasheho uwa mbere umwanya ikawuryamaho, ibyo bitego mwabibona. kandi ikiba kibura nuko abakinnyi baba batarajya mu mwuka ngo bumve ko ibintu bimeze neza cyane, ariko ikipe ikomeje gutsinda muri uyu murongo bizageraho bize rwose konteri z'ibitego bazifungure. So ubwo rero
reka twe duhinira ahangaha nayo twari dufite tugomba gukora match preview nyine dukora isesengura ry'umukino nanjye kwa ngo match preview ariko urebye ni nabyo ubusesenguzi bw'umukino ushobora kuba mbere y'umukino cyangwa se na nyuma yawo. Ubwo twe twarebaga nyuma y'umukino byari byifashe gute muri rusange, umutoza yakoresheje ayahe mayeri, byose ngira ngo turabiganiriye. Mukomeze kugira byiza mukanda subscribe ni Sport Galaxy Rwanda, dutambutsa amakuru y'ikipe ya APR Football Club gusa. Welcome.